Radio Pendimi është radio e cila ua qëtëson zemër. Allahu Akbar, www.radiovispendimi.com ose info. Radio Pendimi, radio islame në gjuhën shqipe, 24 orë online për ju. Në Radio Pendimi do të dëgjoni Kur'an, ilahi, ligjërata, emisionet e drejta e shumë të tjera. Me lexim të Kur'anit, të monitorim edhe 3 minuta apo 5 minuta që ta përfundojmë këtë tribun me fjalët e Allahu xhalla shanuhu, duke na lexuar Kur'an hafizi i ri Usame, inshallah vojë se Usame ibn Zaid sahaba e pejgamberit alayhis salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم أم من يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. Radio Pendimi është radio e cila ua qëtëson zemër. Allahu Akbar, www.radiovispendimi.com ose info. Radio Pendimi, radio islame në gjuhën shqipe, 24 orë online për ju. Në Radio Pendimi do të dëgjoni Kur'an, ilahi, ligjërata, emisionet e drejta e shumë të tjera.